qua xuống qua thì về thì ta thì bia quý tiền mình trong trai quý chỉ na helai hian reiso acha le maya amai ro chu I pathian ruat ang sel ani a lom to sei tur tam tak kan nei a nikum april ni som pathuma khan biala run lutin bial shuai tu te ko ran shuai tu ten tha em in min lo dong songa chlui te nen chuan kan bul kan tana rong kan bol hawa vo in ni kan lo thleng ta a heng song hi pathian min kai shuai na ni a pathianin min shuai zelani ti kam hu hian kalom le a pathian chung alom thu ka soya tin hei ramhlun pastor bial hian pastor le chung kwa fel tak mai kan neya he pastor rong bol na bul katan na tura hian pathianin katan pastor te chung kwa thaem mai mi lo buat sai saka chung kwa le fa rong bol pui ang tak takamin en kola min fui tu an ni a an chunga hian kalom alom thu ka soya tichuan ramhlun pastor bial hian bial shuai tu bial puipa te bial committee member te thatak tak mai kan neya helai bial karon lu don ti ka hriat kom na tur ka hriat khan atira chuan ka hupur em maya thingtlang a seilian kan ni si a khopui te chu engtin nge ni ang tin ka ngai tu ka tong trai boka ma se pathianin min hruai hei ka han omakum khat chungin kan bial shuai tu te kan puipa te committee member te an fel em maya theito pin rong kan bol wa min fuya ta chuan an ni zara hetiang din huni ka thleng theya ma ka son em ani ti te ka in hu a kan bial shuai tu te chunga lom thu ka saya tin bial fellowship department sang BMP te BKHP 3KP KNP thlengin kan tho ho na a thaem an ni in min fui kal boka rong bol na ho na hun thatak mai kan nei theya kan program le kan thil ti pianga thattakin hun kan mang sela pathian kai suaina kan changa an chunga po lom thu ka soya ti chuan tual chung ko ran tin te in chunga lom thu kan soi tak meuni I kan bial chunga ko ran panga kan oma member tam deu te tlem deu te kan oma amaro chu khoya po tlang ne takin kan oma lai hun mang tu le program le thil sang ma kan lo kalin ko ran suai tu te tual chung ko ran member ten min lo dong song tha thei em maya kan phu ba khen min lo dong song thin ni hian ka ria a kan hlim em maya sa phowina feel at home anti nge mani in angin kan veng hian ka thin ani chung songa chuan in zawai chunga lom thu kan soya ki chon nei hriat angin thlama sa loka nupui kan neya tia nei ana kan nupui nen helai hian hun reisok oma chak le maya kan in nei chung changa po bial atanga troi tu te a hlat te reng nen bial atanga troi tu te bial TKP shroi tu te le bial shroi tu te ko tual chung ko sang tang te mon kan nei tha em maya solai kan nu le pa te ka chung te tual chung ko ran te po an lom em ani ti kan sai non le tu a tianga te khan ei zan in thleng khan phulo in nei lom puina te khamin la hlana tiang chuan helai hian I ka mi khwal lo em maya ta ang tatamin en kol tu bial kan nei hi kan lom hle ani in mi tong trai puina te in bidu sakna songa lom thu kan soya ti chuan ka local ma rengin bial soi tu ten na tha ka nei lawang te hlawin quarters tha em mai in sak thar lak mai kan lo ruat loka tiang chuan in thar tha tak maya ka han lu ta ti chuan hi kum khat chukan mang ta ni a khang te po kha anuam em maya tin mamo engkim hei kum khat chuang kom lek chung po hian bial angten le tual chung ko ron angten fellowship department angten kamamo engkim quarters in amamo temenon da zela tiang chuan quarters po min ti phui sui em maya khang songa khan kalom le ain zawai chunga lom thu ka soi ani ke chuan pathianin min hruai zelanga pathianin ramati chuan kar le zir top ni
April dinga hian kan omna tur bial thar luang mual pastor biala kan lut do na kan omna tur khatan sil ani a hei aizol kho chung tho ani a helai Ramhlun pastor bial mi le sa te chu lo tlang deng ngal turin ka bei sei cheu a kolama in local rem chan te chuan lon peng thin ula in ta vek ani a chu wang chuan in tinei tu taka in local ze min ron tlo zel po kha kan bei sei don ani a to bera chuan in mi du sakna songa lom thu kan soya he Ramhlun pastor bial hi rong bolak omna masaber ania katan chuan ka thei hil thei to lo tur ka chin chia reng tur ania he Ramhlun pastor bial hian na satakin rong bol na konga ma min son tir ni hian ka ria a in chunga lom thu ka soya kan mauna po rong bol na hun pol om le zel be seita ila phak to ka in tong trai puin ke kan pen tlang zel don nia in za vai chunga lom thu ka soye ka lome BCM Ramhlun Pastor Bial Shuai tu te fellowship shuai tu te tual chung ko ran a kan shuai tu te Bial fellowship shuai tu te unit fellowship lama shuai tu te ko ran mi pui zong te le zanina kan chung le khat ong kal khom zong te kan lal pai suwa Krista mingin chibai kabuk vek achau pro pastor te chung kwa Bial shuai tu te tual chung ko han shuai tu te kan tile do tiang Bial unit fellowship shuai tu te le ko han mi pui zong te kan chung ko chunga in thatna min mangai na min thei ngil ngai lo na zong awang le kan fel lo le kan tling lo chung po mi in pom na zonga lom thu kan soi ni zanin hi BCM Ramhlun Pastor Biala necessary som le pakua kan om ve na chia ani e kan ngai don em chu ani in dena kan soi to ang khan heti mai hi kan ni e pastor la junior tak palian lem lo trong du ve thau mai ngai dan tlang dewa soi thin akan nu te po mi lem thiam chuang lo te kha kan ni a in ril ru kan tina ang in bay say lo ang thil te po kan ti changa omin kan in ring chung zonga chon min ngai da mang chu min sia tangin heti hi kan ni e pathian in remati chuan ni April zing dar riata quarter satangin leng pui airport kan pan anga dar som pakhat le minute som ni departure ni a dar som pan hi le minute som ni arrival ni ta chuan Ramhlun South ko han lam shuai tu ten kan Bial secretary upa armuan kima rongbol tu pumai kala le upa bilal thakima ten an motor in min shuai dona an chunga kan lom hle maya khulai khubial tharania mising lam atang chuan au phur om khop mai amai ro chu ke kum khuain khovel top thleng puin in hena ka om zelang min ti tu kan pathian khan min kal san lawang BCM Kolkata lo pianga ta chuan be sei lo le rin lo davin Bialtu pastor masaber tur kan zuk ni vele tlat mai malak dan tur ke pen dan tur thiam har via wang ma se ko han hoten min ngai to le anga min tong trai pui le anga eng kim mai akal dik zel tura ngayang minon tlo turin tual chung ko han tin tele fellowship te kan be sei chuwa khulai khu
mi ten kan trong lo thra thiam sela mi son feel ang kha alani na chin po tam tak a om ani ten kan fa te lekha zirtura karon da ani poin BCM Kolkata a om kha ta chuan lo valoi thinang che te minti sakula tin in tu le in fa in thian te tu na loirem chang chi lo ten lo omani poin tran min lo lak pui ro u in lo kalapia ngin Sunday ya miron in khom pui turin kan som chewa kan chung kwa miron tlo fo turin kan ngen cheu ani atop na bera chuan ma puyate an pro pastor te chung kwa an kal le zel na tura du sakna kan thlahna rong bol pui du om tak an ni nu pa kan nei hi kan chung ko tan hian van nei na ro pui tak ani tin BCM Ramhlun pastor bial BCM Ramhlun pastor bial nuaya fellowship te tual chung ko than zong te in kal le na zel tura du sakna kan hlan chewa BCM Ramhlun pastor bial hi lalpan malsom ro se kalome Hello mome hey Ramhlun pastor bial tehi bial nau pangte kan nia ama sabera khan reverend singur nema arunoma sumi dota chuan reverend F lalsang dr F lalsang liana arunom le a chuan hei tuna hian reverend jersang lian ralte pastor le pro pastor F lalmang zau te ti han oma pastor thami hlir kan biala henan oma tuna kan pastor le pro pastor te po anom hun chung len rong bol hun chung an thil thati te dam lo kan le mithi vui le mithi ral te khatiang kan har sat na zong zonga tong trai in ti khan chung tin kan momo na zeona kan momo ang zelin min tlo thina kan lom tak zeta hay han kal do na han kal na tur te han ngai to hian ale lama chuan ho phurom via va ma se chuan hei kan pro pastor te hi dur tlanga BCM dur tlang leitan ten an lo ngai vena bial ang point kan ngai ven thei lutuk lova dur tlang ko hran BCM dur tlang leitan ko hran te chunga polom thu kan soya hei an kal thak ton ni a po khan dur tlang ko hran te kha kan be sei le de ur nga ruai tu tur a tha tu tur te po kha khuta along ru tan zuk kal po kha rem chang lo riawa chunga po chuan til than lo ti tong kha chun zomin a tha tu tur a po han lo kal zel kha poimo vi vin ka ringa chuan bial pui pa te bial ruai tu te tang poina thei te poin kan zuk thla a nai vaya khulai kha chu hatiang khan kan in soi moi ve na ani ti kha riela chuan kan bial tu pro pastor nu pui a thian nu kha lalrin dike ni ama dike ti kha kan reng don ni khuta luang mual pastor biala anom don tan hrila anom dona chunga po chu kan in mu theia tin an ni po helama te pon ron chho thei chu wang chuan khang kha kan hredon nia chuan hei kan pastor nu pui kha chu kan hria ma bia ke ataksa lam te po chaklo na rang nein hei hun an hmanga khang chungchang a po khan kan duang tak hian kan buai pui lo wa chunga po chuan min hriat thiam kha kan ngai hle ni chuan kan pastor te kha ni hni zinga khan an chuak don ani a chumi lo buai pui tur chuan a loina ko hran thalai te TKP te kha member som le panga vel le mo enge mo khang vel tal kha bung rolot te mo ngai nga thil ti tur tul te khang kha zinga an kal main khuta
sport complex ti mai la Ramhlun veng lai pastor quarter suta tang chuan an chuan na tur hmuna khan buai pui tur kan lo in ringanga tin tlai lama Reverend Sangai Mar kan pastor thar tur kharon thleng dona chuta chuan Ramhlun South lampang ten so hlui ten bu sai dona Ramhlun North thalai Christian Paul te kha an lo thlen velea bung rua te lo an lot puya lo rem fel te ngai dona chu TKP Ramhlun North unit te kuta khanda ani chu kan lo rianga chuan akala te kha som panga vel tal te kha chu ni thei sela so te po ing hal tu ni Ramhlun South ko ran ten bisim Ramhlun South ko ran ten khang eile in pastor thar te chung ko eile in te po kha an lo buai pui don ni ti kha kun tranan pastor he na tragin thu puan tur ka donga kan puak ma salo ka nge zan ina ko ran ho te tragin thilpek tam tak kan donga kan lom mani ti kha kan han puan sak ani le zan ina kan bialtu pastor te thlahna zana ko ran ho local khom zong te thì nan he a tho le kan lal pai so Christa begin Easter Sunday chi bai ka buk chawani he zena hianin thana chu cha choi turin ben han ruat kan ho tu den alom ka ti khop maya mar chu minit som panga chau ka neya chu wang chuan arei lo the ang bera hun man ka tum dona minit som le panga chugin in khung man ka tum dona zena hianin hi ka o hi kan zai khom na sadewa ngai thak a rob deu mai themilo ngai thiam don ne o chang tlat mai hemi zan kan man don hen karil ru ke ma chawat hu han so ya kha thatok lovin ka radewa chu wain kan bial chuanga ko ran roi tu te ko ran secretary theu te kan pastor te thlahna tur thu tlar ni thum vel ron ziak te u ka tia an ron ziak thewa an ziak ang diakin ka da vek theilowa min til hotlina saka wagin an chunga lom thu ka soi ma sa ni projector khalai khanin chop kha kan ring dewa kan lo ring de ngo chu ka lo belok lo chuwa slides ka buat saya amar chu kan ti theidon tat lo mayanga helai hianin ziak chu sa kalo chiar mai don ani ko thanin enge an soi lo ngai thang min bialtu pastor Reverend Zil Sanzer Ral Tele Pro Pastor Evlal mangai zawate lungrual takalal parong kan bol mek laya mun danga min in son alo ngai tamai hi keini dur tlang mol veng ko ran chuan kan uin kan ngai hle cheu ani lalpan vegin huaizel cheu ro se upa doctor h lalzar liana secretary BCM dur tlang mol veng apan hina chuan kan pastor Reverend Zir Sang Lian Ral Tele Pro Pastor Evlal mangai zawate mundenga min pemsan tur hi ke ni BCM dur tlang le tan ko ran chuan kan ui cheu in kan ngai don hle mai cheu in rong bol na lalpan hruain vengzel cheu ro se trong trai na kan in khreng don nia upa doctor Lalzui Thanga secretary BCM Durtlang Leitan pathum na chuan min bialtu pastor Zir Sang Lian Ral Tele Pro Pastor Evlal mangai zawate abik takin min bialtu pastor Reverend Zir Sang Lian Ral te hi kan ko ran tan chuan
tharau lama le administration lama kan mason na bul ani a atram hi han mangzo theise ti kan du thu sam ani lain mundanga min kalsan tur hi kan ui em ani tin kan pro pastor evlal mangai zawa mi viek thatak le thalai te rong bol na hre thiam mi le active takin mundanga min kalsan tur po hi ko ran ten kan ui le ani an rong bol zel da tura pathian in ompuin veng zel churo se ti hi kan tong trai na ani Dr. Zelal Remruata Secretary BCM Emmanuel Bongkon palina chuan rong bol pui du takte Reverend Zirsang General Tele Pro Pastor Evlal Mangai Zawa rong bol ho zel tura kanin ngai laya mundanga min omsan tur hi kan ui cheu in kan vangai don cheu em in omna munapia nga lalpan hroin mal som zel cheu sela Krista rong bol tu thatak ni zel turin du sakna kan hlana cheu upa vilai khu ma secretary BCM Ramhlun not pangana chuan Reverend Zirsang General te Bialtu Pastor le Pro Pastor Evlal Mangai Zawa le anchung te ve in mundanga min in son san mai tur hi keni BCM Ramhlun sau chuan kan ui tak zet che u ani kan biala in om chunga in rong bol na ro pui takte hi kan khereng don ani bial chung ko ran le in tin in mangai zia hi kan thei ngil lowang in bial thar tura lalpan apui zel lang cheu ti hi kan ring tlatani lalpan vegin ompui zel cheu ro se upa bilal thakima secretary BCM Ramhlun South bial io in heti hian kan ziak ve a kan rong bol pui du takte Reverend Zirsang General Tele Pro Pastor Evlal Mangai Zawa te le in chung kwa in hun reilo te chung BCM Ramhlun Pastor Biala rong kan bol ho na a in thanem ngai na le in pek na te ko ran ho mit en kol na le min chom na te min mangai na le min ngai sak na zong zonga kan lom ma in chunga kan lung oya thamuan thak kan ti ani thinlung takin pathian megin lom thu in hena kan soye lalpa pathian chuan zo suan hena heti hian asoya thu ka pe chen ni lom ni chak tak le huai takin omro hlau su la zam hek su lalpa I pathian chu ikalna piangan inhena a zeldon alom kati thon lowang chea kalpo ka kalsan top lowang che ati thu hian zena hian a thu kan cha ve chewa ti chuan Africa missionary pakhat David Livingstone a hi Scotland atagin karia Africa kala arong bol kha atra ma zo to a ti chuan saprama an ko le ta Africa ho khanin an phal lo ani arwang kha ti khanin an ne da khan se an thi thleket se an du a ma se sabram tirdu te khanin I an ko le to si a an hun lo top to a ta chuan ti hian an ti ani chutia kan he na tanga in labo don ani chuan David Livingstone a thin lung hi kan du ani ti ani a taksa chu la ula a thin lung hi min nu chiaro u an ti tat maya chutiang chuan an in rem siam an ti hial ani zena hian kan pastor te chung kwa kan pro pastor te nu pa
hei kan ui le mai chewa kum khat emo kum ne mo chu rong kan han bol hova a rei lo kan ti em ma ko ran ho men ngai sakna hei thalai nu ho zong zong ken pi tenen vek hian I kan pastor te hi kan ngai na a kan tlang ne la an chunga hian tin ko ran ho pum pui hian kan bial hian in kan ui le cheu ni ti kha zene hen kan soi non le duwa in chunga lom te soi tur tam tak kan neya chuti lai chuan kun ten min dai lova kan soi vek seng lovanga amai ro chu rongin bol zel na tura he pastor in biala ron fan khanin an om na tur ko ran din mun le I khatiang khan rianga nikum December ve ko ran a juding chawa member somriat velan ni a chutiang muna chuanin pastor ne turin missionary ne turin an zukal don ani a chuan kan pro pastor te tan thrilan om don boka ka kan revek ta a ta chuan hetiang hianin ka thu ka ti top don nai to mayanga in kalna pia nga le in om na mun apia nga in veilama le in dinglama le in malama le in nunglama po lalpa pathian zangai na chuan vegin om puizel cheu ro se ti hi kan thlahna cheu ni sela ti chuan atop nan chuan kan hriat ang khanin kan soinon vele thote ang kan meeting chairman in kan hruai tu na soi to kan bial secretary khan soi to boka dam te om chuan nak tuk le thole ni khianin kan pastor chung kwa te chu kalkat lama min thlo thlak san vung to mai don nia chu wagin ei an nu din mun kan ria a an chung ko din mun te kan ria a ko ran hovin kan chung kwa a kan rem chan ang agin na satakin itong trai puyang u tluang taka kalkata te him taka an thlenna tur te po chutiagin boina om lova pathian ruaina a an thlen theina turin kan tong trai sak theu don nia le kalome hello mome chairman lek kha roi non le chi tak pon yang kha thu soi toi thiam pup mai tuna hian enga ma thana thu chai mo trong kam ni khat lek tối tế han soi du kan om chuan mi pani pathum tan hun kan honga hei kan bia kan aisol not area baptist council secretary le assistant secretary te pon local an ni pon soi du lok te pon nei mai the hei mi poimo tak tak tual chung ko rang ho tu te ho ron fuan kho mania enge man soi lan du zuai te kan nei chuan hun reivak lo kan honge za thei lo kan chuang tange ABC te kha roi tu hanan soi re dewa aro so ABC lampang ni lovin tol chung ko fran angin karon ding ani he kan thre wangin kan Bialtu pastor tele pro pastor ten min han chua san tur hi ke ni po hian kan ngai don khop mai ti kha kan soi revele shim do ani kan Bialtu pastor hi pathian in om pui na sa em a bial aron thlenga kan ko thana lalpa zanria sacrament an buat sai a khami trum khaneng wang te re nge ni kein khom lova report an ron soi zonga adang lambi kani ti kha ani top mai ni chutiang ang chuan pathianin akai hruaya kan ngai don khop mai ti kha kanan soi rive do ni chu chuti rolin ma puya pafel tak mai ni ani hi azai dama kom anuam boka kan level angami han deal te poi thiam khop mai
ala no pangan ain ani pokal zel na tura du sakna kan hlan ani kan thu chu ni se tu te na mon ti da na nga an chok tur lo dan te po kha o view mai kan ui dan level a hi chuan maro chu ko ran thil ani a pathian in a hun na tu pathian in a ruat sakna tlanga an kal tura ngai la an zukal na tura lalpan alo nga kang te ka ring ani tiang chuan that takin heng laya pastor rong bol na hlotling takan kalpuyang hian an zuk loi lu na tur huna po lalpa man ruat thatak an ni zelang te hi kan be sei tlatani kalome